Oh, c'est bon. Kabati mikajufanya hizo roha wende za. C'est pas facile. Aningamina kama distance ya 10 metres à 20 metres yenge garini. Katuishia hizo nambao. Shamba patron nto. Hatsobo mlango ambao. Kabati hizo mikajufanya roha wende za. Simtengele hata bomze. Attention. Yabo yangurongo oshinga zija. Samba eshinu hindi na balia. Hujuaje ka kutina. Rahawe jaona. Rahawe jangalia. Hujuaje ka kuna ujua ufanya. Hanizingara o mhono. Roha taba. Utinizingare. Nabala rahane jakati para ye patron. O watoto wanga zijawango wale abongo matraumatize. Utirongo haku jikalme unjano moto hunu. Ngasi harma monde esclavage. Zembuzizo zijahunu ngazifanya ozelwa. Yabo kwezi. Ninyi wandu wa Azala Assoumani mjuao katika ujawanu ni vota Azala Assoumani. Na mwishe pouvoir heze réseaux sociaux. Et hadisi yani hunda inu ani balance arma ze réseaux. Ce gars-là il va comprendre. Non, Vano aromanti yatu. Shawatsi hangum rumjen. Haja hunun aromanti. Olewa. Ukanga womru uli harumale koti la serikali ya donerenga 10 na 50 na 20 ye mwana mkomori yoni hama mbuzi azali ribazizie parce que mjiba waza azalia sasa nyensi ya komori shabu azali kiki ile katlila kiki wo kiki shatimbuzi ya tujanga wada obi ya jibano kamrende abangurongo ava himaba wa mnyezimu ho on se rend ça c'est incroyable. Non. Assalamu alaikum les enfants. C'est papa. Gaminga Zidja. Tout va bien. Sure Katsirongo. Zembuzi. Le kalimalo ja parola ba shalonga mlambo. Zembuzi. Zahafiliha. Nuhu ne pouvoir. Ya alima mwazali. Wa onie mwana mkomori hamrumjeni je vous emmerde avant je vous mboye bana marabu wano ni donner adresse ya hae après ça yo wandu akomshangiria rekao ma directeur wa Azali rekao ma polisi rekao ma ministre ole garjoni sana kasisi wa Komori parce que sou karma zerezori dorongo wo ngemhara wo mru Azali il y a des choses que nous on n'accepte pas. Ngasi aroma yensi ya Faransa mimi bwana miuka juste damino wa Faransa. Leo bani jiri hadisi cause les enfants. Ngebidiri ambe ban parce que sukumano na hadani muniona hamwe media ya CRC. Tikamwambia katika ujani voti al-Imam Azali Assoumani le numéro 10 Leo tijili wanandrongo ikauze ndongo hizo zini dépasse amjobanu ni partage daminani zembuzi wahimilia ibana huo wajewani tahirioni sane kasisi wangazi sisi wa Komoro. Voilà mon petit frère ndongo tuna shahidi kazambishi Mbairo tsenu ambula injecteur ngizozinjisha amoni soni enzima ya gari na hazima litsola hao injecteur yo gizo savapa hununga zijanga bona damu ili wazifanya ngabo mru ulio kule ngabo mru ulio mali uzini hunu moroni hunu Shana rambe konir jari ulo. Voilà. Maluzini karibu ne stadi ya ikoni. Maluzini ya ikoni. Dozi kumbini. Uo marabu yambilwa naji. Naji naki. Marabu yambilwa naji. Deko fanya ze injectori hizo. Hulu nae. D'accord. Fundi ufanyo le gari. Amba abongo johe hao kule haudova he bana marabuo si baliwana ba moto resi bana he marabu wanru wa Azali Assoumani
na nyinyi wandu wa security routier ya Komori mwahimilia yansi ya Komori inu zenjema mwirendao ngamidamina azali ya Sumani zembi muzirendao ngamidamina azali ya Sumani badizinu wandu wanzani wahe mlio Komori danyina na mwambie marabu oka attention ngabo sisi wandu sisi kardo ulia on respecte nos principes. Voilà, je continue. Redbalia ya shombo shinu rende yao tiparsa wanashe wangu wangazija wasomao harume garajio ola fundi wahe garaji nge haruma gari nguli teste tibalia tsende tsamba ya disino ngambio shida munirengezizie watoto wamba zinu si ufanya hunu zinjektori zinu si uzifanya hunu yengwanzo ya nyumeni hao occasion ye occasion gefao ziukume na zitsano hoirengeza zuishenda saba mimi ya mtsaho occasion ya nyumeni hamba abona relinde grand patron yaje saba engenda hawatsola ngu texte gari saba mimi ntsina wakati grand patron kairi uje ola marabu habua wa mlango c'est bon kabati mikaji ufanya hizo roha wendeza bavazini aningamina kama distance ya 10 metres à 20 metres yenge garini katuishia hizo nambao shamba patron tso hatsobo mlango ambao kabati hizo mikaji ufanya roha wendeza simtsengele hata bomze attention yabo yangurongo oshinga zija samba eshinu hindi na balia hujuaje ka kutina rahawe jaona rahawe jangalia hujuaje ka kuna ujua ufanya hanizingara o mhono roha saba utinizingare na bala rahane jakatipara ye patron watoto wanga sijawango wale abo ngo matraumatize utirongo haku jikalme njano moto hunu ngasi harma monde esclavage zembuzizo zijahunu ngazifanya ozelwa yabo kwezi ninyi wandu azala Sumani mjua katika ujawanu ni vota azala Sumani ngamjo prepare tena namna hasibabu diero na sandwich ya marabu ya mikaoni jamuni hujuru njaka utahata nifanye betizi vanu nitahe problemo utakaujaeza hangu ni dunge nzanende zangu ni vota azali mezo naona leo hewa yabo filmu kajaisa katutsaha ya nrezone katutsaha nangalie shanguni zingara oro hasepo kabati sababu mze kutujwe mrumdogo zao tu connais pas la personne attention mbuzi nyinyi mjao samani le kalima ile balo tsilangu meze na wogizo compliqué mjao mkubala mabana wano mrede ni makuloshar mtikiri wanungara wajua sababu mze rangawena ngoni bon tutsaha siambie moto unadunga damina kanarenza hunu giona wenye nsinu da bashingaren shule rejabanu kamnao paro ribazizia sha ezenziro hindi dizona kaujanzi découvre banu lio banu aba ijayunri au kayo marabuo ngena garila hahe ngu circule moroni kalitsina assurance kalitsina carte grise kaye polisi imzia yetoto wa fehamika mbuzi lio arume serikali yasinya ukabo yele se passer ewa yabo tsikautsana behindu mimi ngamifani no msaja jawaza la Sumani zetambu zenjema rendao ya Mkomoro shaye mjeni ya lobano ya singania wa mkate wa dipe wa shintoko na Al-Aziz uo mwanadamu alona mwanadamu mzima ngenda zitwa za wanadamu 20 woitwa judai haiche Komoro Al-Aziz hide tawasola alio wanunga ujana na mengombini na mwijolo wanunga ya javanu na kaujana mbilo ka boba na jiwo mjewiri safi ina mna korongoze maklia una mna korongoza ndonziani uweri ware adwa Komori kalitupaswa sabaji koma amba uo katina carte grise ye jipu ya lonio katina assurance uo kaye polisi mzia eto si soudo hamangalia jao continue ndaza
awotsi kaujani mikeni yema nafanya zinu hindi imana kaujani fanye video inu hindi njaka fanye video inu ninke haki wandu wa daula ya haki no wandu wa mabeja no dini mkazenti be hunu moroni mvuzo mro Faransa ne makalima namba obanu ya hondre wandu wa Komori wahuzao ongwa na Wakomoro soni mazembuzi za kijeni zili warumwetini niwambie ukaleo nwajiprepare ba emarabu wa daminae sagauga yiva comprendre na hari halolo mkomori mkomori amlola famia ils vont comprendre ngebidi ya charmwetini wa maste hari lolea karjara shara doka na maste ya jenamna abongwa wonje sha uo mjewile swaf tina ureje yubo hae ijamblanga modona sahiba shani mwambie no banu yuko Komori ya Honda olewa uka ngabo wandu waminya oye president hangu Azali hamkata dipe olewa ye corruption yo wazali tidi haifanya sha uo mru ya tawa dobale bibiro edo wale zwala bibiro ya mwana na sukira ntro mjini naji ahelo le zayo pora naji hao e marabu naji wo abo kosto bani hangu sha mimi gami body garlo wana ngujo kastar yabo nyinyi wanru wa utimizi nyinyi wanru wa Komori ikaonyi hure mazali munishili yawe video bana itsuka banunga nya haki damina Azali jusqu'à la fin amjom vote shange bidiu e mazamana bizarre walo haruma ya administration ya Komori ikao mengoni nao ya tedensi ya Komori ya daunai baishi Azali haroha mbuzi jizo ngizo haruma yezi ngezifanya ubetizi zehija Azali minti d'accord yabo nyinyi circle ya Azali Asumani munishili yao ukangabo wandu watabisha we mwana mkomori puria da sisi watiti puria na mritabishe nyinyi wa Komori c'est pas grave shambuzi ya hangu watijida hobi ya jaifanya maisha Komori ya touriste ya runa hamaka sisi nkaba wallahi on va la merder mimi anjoma merde abo ngamina mfumo ba mifumo mili amjofanya yeza hangu mimi bwana nihise apres amjopara bandi hangu pia ngarendora fanye maandamano hosoni manaji rijue hukange en règle ngulibo zempo magari ya hahenga ona ze vigneti nguste henti ya Komori kana jikatinizo yabo ngarjonda rafungo jowa juste maandamano contre onaji ya sha Azali nguru mwezi ya Komori ndo pas facile yabo nyinyi wanru ma bizarre nyinyi wanru ma bizarre olewa we anika fikira amodo gendarmerie abana porte plainte anika fikira c'est bien anjana na porte plainte nyinyi wanru ma bizarre à tout prix Azali demui nae komiseri wae gendarmerie ya Moroni woti Azali ye mudiru ujero ye Soneleki woti Azali ye directeur ye mo university woti Azali yo malani yo pia zendonga zendaona sha ele gozibi Azali ya woti leo ba ya mimi amjovoti Azali Asumani kwa kila swa shake na uklinje Komori bana ni parse mru yarenge dzina la autorité harengu ni shangazo wanadamu jaonga jwa parangubuzi ngajidora uwa sisi karjora uwa batu kama dao yabo leo sisi maparti za Azali susadami fadi numero wali mama Azali Asumani owanru watawati Azali nkudi karna waba nafasi mwana mkomori ngujotabisha wane mkomori hamadai shaye mjeni ya jabana lolea hao mjeni ya jabanu utahe maisha kana urijewiri abo mimi habaha ekatitimiza ile gari la hangu ngamwendo ho polisi ya Moroni na porter plainte contre onaji ya mépris na insulte
hao kaka jaka utafanya zangu pourquoi voilà et kaka sijadungwa yo de sharia merci parce que njaka nafikirio awe saye message ke jo wasili naji na mimi amjoka clair osonima ye polisi ya Moroni ni gendarme ya Moroni uka e kazendo ka jenda hata jusqu'au bout na mkeprem je munifunge mimi bwana mzee bwana shake na ukiri e mwanadamu mjeni mbuzio ya jevanu ngazi jani jewiri wewe uni e mgazi jaya nitabishe ya mjeni antabishe bwana c'est impossible ya bwana montini yabo c'était le papa des enfants vive al imam Azala Soumani voilà on est